Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan vê carê bi şêweyekî rastexwe her du hevpeymanên xwe li Sûçê û Astane kirine armanc û ragihan. Ev rejima Sûriya li Idlib bi piştevaniya Rûsya û Îran li dijî welatiyên medenî encam dide komelkujiye. Her sevaret bi barodoxê Idlib jî îro Erdogan peywendiyeke telefonî digel Vladimir Putin, Serokkomarê Rûsya encam da. İdlib'de rejim Serokkomarê Tirkan Erdogan vê carê rasterast du hevpeymanên xwe yên Sûçî û Astenayê kir armanc û got rejîm li Idlibê bi piştgiriya Rûsyayê û Îranê komkujiyê li ser sivîla pêk tîne. Her wî îro hevdîtineke telefonî jî digel Serokê Rûsyayê Putin jî pêk anî. İdlib'le ilgili Serokkomarê Tirkan Erdogan roja çarşembê di axaftina grûpa partiya xwe ya parlamentoyê de di heqê pengavên ku doh gotibû ez dê eşkere bikim de axivî wiha got. rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleriyle İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyor. Rejim hêzên Rûsyayê û Îranê yên digel rejîmê li Idlibê rasterast xelkê sivîl dikin armanc û li ser xelkê sivîl komkujiya pêk tînin. Dixwazin xelkê sivîl ber bi sînorên me de bidin koçberkirin. Li vir sûz û peymanên bû me hatîne dayın kes pêgiriyê lê nake. Êdî êrişê rasterast li ser leşkerên me jî pêk tînin. Lewma êdî em ji guhdariya ti peymanan nakin. Heya dawiya sibatê em de hêzên rejîmê ji derdûrên binkeyên xwe yên leşkerî derbikin. Li beramberî her liv û bizavekî ya rejîmê em dê li her derê li hêzê wê bidin. Karada ve havada Erdogan got ger em li Idlibê pêşiyê li rûdanên nedberjewendiyê milletê me de ne negirin dê sibe rûja welatê me ya sed salan jî bikeve di nav xeteriyê de. Lewra em rewşa li wir ji bo welatê xwe wekî rewşekiya man û nemanê dibînin. Ji aliyedî serokê rejîma Şamê Beşar Esed jî got li Idlibê em dê êrişî her bizavekiya leşkerî ya Tirkan bikin. Her Sûriye û Rûsyayê bi hev re di mijara Idlibê de bi awayekî fermî beyanek dan û gotin kiryarên rêkxistinê cihadîst li Idlibê dibin sedemê derketina qeyranên mirovî. Ji aliyedî her do şef nûnerê taybetî Amerîkayê yê karûbarên Sûriyeyê James Jeffrey hat Enqereyê bi Tirkî beyanek da dezgehên ragihandinê û leşkerên Tirk yên li Idlibê hatine kuştin wekî şehîd bi nav kir û got di mîhvera Idlibê de em digel hevpeymana xwe Tirkiyeyê ne. Ez hatime vir da ku em digel hev kar bikin. Wezîrê Bergiriyê yê Tirkan Hulusi Akar jî îro li Brükselê beşdarî li civînan NATOyê kir. Di vê navbeyinê de Serokkomarê Tirkan Erdogan hevdîtineke telefonî digel Serokê Rûsyayê Putin jî kir. Erdogan got di hevdîtina digel Putin de me behsa zerera ku rejîmê li Idlibê daye leşkerê me kir. Heta me behsa zerera ku Rûsyayê li wir daye me kir. Her tê çaverêkirin ku Erdogan hevdîtineke telefonî digel Serokê Amerîkayê Trump jî pêk bîne. Wesa diyare ku Tirkiye êdî xwe dide aliyê Amerîkayê û NATOyê. Lewma êdî Serokkomarê Tirkan Erdogan bi awayekî eşkere hevpeymanên xwe yên doh Rûsya û Îranê bi komkujiya sivîlan tawanbar dike. Her wesa diyare ku di mîhvera Idlibê de dê av hêj zêdetir bikele. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. Her Mihemed Sanrî li İstanbul werdigirîn li ser dawî pêşhatên bi taybet li navçe di navbera Türkiye û Sûriye. Mihemed êdî di wê dawiyê da şer û pevçûn di navbera Swaya Tirkiye û Sûriya jî da çêbûn. Êdî gelek pevçûn navbera wan da çêbû çend jî di çi alostir dibe. Dawî pêşhat çi ne wê niha di rojevê de hene? بله رودان د میهورا ادلیب ده رودن د اصل خود زیادتر راست راست کاریگریه لسر پیوندیان مسکو و انقره دکن لو مال لبرانبری بیان سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان یه ایرو لپارلمنتوی ده داین دو آرستیاده مسکوای نرازی بنا خو دیار کرد یک بردف که کرملین آنجا بردف که سروک روسیای Putin Peskov rast Türkiye be pişgiriya rexistinin anji gruben terörist tavanbar kiri u got ya kul İdlib'e be kiriyarın kul İdlib'e rudidin o dibin armanca hezen rejime o hef peymanen me ev gruben terörist yen ku emno asayişa ve de tek dedin ne arteşa Türkiye'ye. Her berdevka wezareta derve ya Rusya'yı Zaravuba'yı
işaret bi gotinên Recep Tayyip Erdoğan kiro gom mixabin باوکی کرونیک یعنی باوکی دومدرش ترکیه برپرسیاریان خویل ادلیب بکارنای بجهناینه لوما پیشین لور هر دچن زیادتر و کورتر دبن ایجا اف کشو و کشاتنه بین مسکو و انقره دا اوا ماوی هفته که رود ده وسا دیار دبکو د ارسته دیده پیوندیان ترکیه و امریکا نزدیک هفته به جبرکو دوشف نو نره طیبت یه امریکا یه کاروبارن سوریه جیمز جفری هاتیه انقره و ایرو هفدیتن دگل جیگری وزیرن در و یه ترکیه سادات önal کرد و پاشهجی هفدیتن دگل بردف که سرو کمار ترکیه ابراهیم قالند کرد جیمز جفری با آواکی اشکره گوت هات مابستا هاتنا میا ودره اوکو ام پشگریا خواه بو هف پیمانا خواه ترکیه بدی دیار کرن و هر لگوری و ل میهورا سوریه ده لگل هف کار بکن ایجا گلک اشکره کو ترکیه حیانا ترکیه هف پیما میهورا سوریه ده هف پیمانی ده گل ایران و روسیه ده کر ادیل وستا خواه گوهرتیه و ده گل امریکای کار دکه دیگر پیوندیه و به امریکا را نزدیک بن و افجد به سبب ناراضی بونا روسیه ده ایروشون در روسیه هیچ ناراضی بونا که چه وقت دیار کردن نه دیار او تلفن کو ایرود نه بین پوتین و اردوان ده جپکاتی گلک جدرن ارگان راگاندن دیار دکن کو سر داخوازه اردوان او هفدیتنا تلفونی پکاتیه هر جادی سرداخواز آلیه ترکیه دید و هفتیا پیشیامه ده هیئت پایه بلند جو وزیر برگریه پکته و جو وزیر در و پکته ده بچه مسکوه جا راستی نو خالک پر بالکش هست خازم آماجه و بکم بگور بوچی یعنی شنشکا و ترکیه و الوستا خواه گورت و نزیکایل امریکا کرد دویم جبیرنه کن لیدانا قاسم سلیمانی جنرال برپرسیار همو کاروبارین ایران یا روشلاتانه و بلداناوی از بیجن بو شکستک بو صدم کو ترکیه ادی محورا ایران بهلو و نزدیکی محورا ناتو امریکا. بله باشه نوچه گانیمه محمد سانری استانبول سپاس کتبو مراوی